veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi video na mom kanalu. U današnjem videu ću vam pokazati kako možete da ubrzate vaš Windows 10 uz par veoma jednostavnih koraka koje možete svi da uradite bez ikakvih programa. I odmah ćemo krenuti na korake da ne gubimo vreme. Prvo što treba da uradite je da odete i da kliknete desni klik na start dugme i da idete ovdje u sistem. Kada dođete u sistem, idete ovdje u system settings. Ovo možete da ugasite. Ovdje u system settings će vam otvoriti ovu opciju u sredini. Idete i ovdje prvu performance, idete settings i odaberite ovdje adjust for best performance. A ako želite da vam se vide slike na ekranu, idete ovdje show, idete štiklirajte ovo na tastatur, na ovdje ovo polje štiklirajte i idete apply i ok. I ovo sada ugasite. Sljedeći korak što treba da uradite je da pritisnete start dugme na tastaturi i slovo R i da uđete u ovako ovaj program, mali što vam Windows daje, i da idete, kucate ovdje u ovo polje, kucate ms config i idete ok. I otvorit će vam se ovako nešto. Ovdje imate general, ostavite kako jeste, idete onda u bot i ovdje ćete da otvorite ovo opcije i ovdje izaberite, znači štiklirajte ovo, izaberite najveći broj koji je vama. Ovo ćete isto štiklirati i ostavite ovdje isto ovaj broj, znači taj broj ostavite i ovo ostavite ovako kako jeste, idete ok. I znači ovdje sad idete na šta je ovo, idete ovdje startup i idete open task manager i tu ćete da pogasite sve aplikacije koje se pale sa kompjutera. Znači to vam nije potrebno i to možete upaliti posle naknadno, ali sad vam nije potrebno. Znači kako da ugasite, štiklirate šta hoćete da ugasite i u ćošku će vam pisati ovdje disable. Meni je sad enable zato što sam ja već sve pogasio, ali vama će pisati disable i samo pogasite sve, da vam ovdje status piše disable sve. Ostavite samo programe naravno koji vam trebaju da se pale sa kompjuterom, ali ovo sve koji vam ne trebaju ugasite. Naprimjer ako hoćete Skype da vam se pali s kompjuterom, slobodno ga ostavite i znači ovo možete da ugasite. Sada idete u servis i idete ovdje hide all Microsoft service i tu idete apply. Ja sam to već radio, neću da radim 100 puta. I kada ste to uradili, kada istišli ovdje all, idete sad ovdje, opet se vraćate na bot i štiklirajte ovo ovdje u ćoškiću, idete apply. Pre nego što to uradimo, samo ovdje upišite, znači ako vam piše 3, nemojte dirati, ako vam piše 30 onda stavite na 10, kao ja što sam uradio. To je to. Znači i ovdje samo u ćošku ovo štiklirajte, idete apply i ovdje će vam izaći ovo, idete yes. Ja sad neću da idem zato što sam to radio 100 puta i onda idete ok i ono će vam izbaciti da restartujete kompjuter. Naravno restartujte kompjuter kako bi on očitao to što ste vi radili i to bi bilo to što se tiče ovog malog tutoriala kratkog. Nadam se da sam vam pomogao. Ako jesam, ostavite like, share, subscribe. Izvinite zbog malo lošijeg engleskog jezika. Mi se vidimo u sljedećem klipu, a do tada velik pozdrav. Ćao!